mutegeri intu kwingi mwathani obite gututwatithania ibwega maritwa mbitagwa Eva ama Pastor Eva Mwenda na mbithagirwa na kanisa ya Love Ministry River of Life Foundation na ikwenda gukugwata ogeni kairi kenda twendere kuigwa ruteto rwa mwathani ngwitekia wa tukatharimwa na ngukukaribisha ndene gipindi gia turombe na ingwitikio katharimwa kuringana na maandiko jaria murukirudwa mwathani atutethetie kugwatanira na Jesu akutharime. So karibu na ingwitikia tukatharimwa ngwenda tuthome kithomo gietu ndene ya yukuria Isaia 55 kwambiria mustari jwa 8 na jwa 9 tube kutharimwa. So gathoma na mpwe and then kenda tube kuendelea. Isaia 55 mustari jwa 8 iriuga mathuganio jakwa tita mathuganio jenu ni tondu kinya njira ciakwa itikari ta njira cienu ou ni mwathani akuga. O ta uria iguru citiganite na nthiguru ou no njira ciakwa citiganite na njira cienu, mathuganio jakwa jatiganite na mathuganio jenu. Nande ru ni ruteto rwa mwathani mutegeri wa Weru TV. Ingwenda tutege tuone topic yetu iriuga atia. Topic yetu iriuga Murungu uria tutumukagira kana Murungu wetu ethagirwa ri the most high God. Ethagirwa ri Murungu uri iguru muno iguru ria mirungu ingi. Na kwa una ingwenda umenya atiri o ta uria Murungu Israeli ariuga wega kauga atiri njira cietu tita njira ciawe na mathuganio jawe tita mathuganio jetu. O ta uria iguru itiganite na nthiguru ou no njira cietu itiganite na njira ciawe na iguru no itiganite iguru no itiganite na nthiguru. Gacoka kauga atia mathuganio niki gutumarie mantu a mathuganio na coka kauga njira ni tondu mathuganio jetu tukarita ntu kana tukarita mwanadamu mathuganio jetu jathuganagia kuringana na gintu kiria tukuona na metho jetu jatumaga tukona mantu jara jatuthirurukite jagatuma mathuganio jetu jakari otaguo. Na ndienda kuga uniki itondu mathuganio na njira cietu ni tole cithagirwo itiganite twitagira njira iria tukuona indi Murungu ariuga atiri njira ciawe o ta uria njira nthiguru na iguru itiganite no njira cietu itiganite toba twitagira njira iria tukuona metho indi kwina njira ingi mwathani akwenda tuthingatire na ni akuga atia njira ewe ni njira iri mukenagia mawiko jetu jethu jamugwiritie na mantu jetu jageta kuringana no ria mwathani akwenda. Ndiuga uniki ni tondu mathuganio ndiu tukuthugania ntinjo thuganagia atia ucithuganagiria atia mantu jaku yetaga atia o mamina ri ukurita ngugiri withuganagiria atia. Ndienda gukwira uniki nikenda umenye riu rira ukuthugania uthuganagie kuringana mantu jaria jai mwiri-ini jwaku jaria ukuona metho jaria ukuthugania jaria ukuthithia kana aria ugukinyira jau nizo mantu jaria uthithagia na ndio mwathani ariuga atiri mathuganio jau uthuganagia kana uria ucithuganagiria wengwa ou no uthithagia kana kiu hau ni wonaga muhinye metho jaku ni wekinyaga. Indi ariuga atiri ni turuguke metho jetu tumbe kuona mathuganio ja mwathani jaria tuthuganagiria ni tondu njira ciawe kana mathuganio jawe jethagirwa jatiganite na bau twikuraza nyathuganagia mantu amaingi umami utuko wonaga mantu uthuganagia buria ukathithia runene. Indi Biblia iriuga atiri Murungu nawe atuthuganagiria mantu amanene. Ndeni ya buku ya ibuku riu ria Isaia 40 mustari jwa 25 iriuga bwega atiri ati ugwe ninge kwe ukumenya kana kwe utiganthome yugite bwega 40:25 eriuga atiri onire boba kongwatithania nao boba kuwanania nao kabote kumenya de Murungu o mutheru okerie ni metho jenu neguru na kenda bobe kuona
into biria biothe bobete ikumba ngabiomba na ngasieta na maretwa na ngasitara na namba agacoka kauga bwega atiri ni tondu we ni mwathani we Murungu ena inya nawe ena inya he is strong in power we ena inya na guti undu bomurema na gutiri ona gintu kimwe kiria ombete kiomba kwithirwa ni kiagite kana itukwaga na Biblia riuga bwega atia ati gutiri gintu kiria mwathani ombete kiomba kwithirwa kiurite methone jawe to mathuganio jawe metho jawe njira ciawe ni ciagirite agacoka kauga atiri ati ugwe ninge ni ukumenya ugwe ninge kwe ukumenya kana uri waigwa that Murungu ri aturaga ari Murungu wa Kenya na Kenya uria wombire bionthe bia nthiguru kuma corners cionthe cia nthiguru Murungu no ociombite na kauga atia ati we ni Murungu uria uturaga Kenya na Kenya na niwe mumbi wa bionthe na ati noganga na guteri aringikaga na Biblia kauga bwega ni bwega kwimenya na tombe kumenya manto jere Murungu athuganagia tetajara batwe twithuganagiria njira iria twetagira tecio mwathani etagira manto jange jera tutikumenya manto jawe jethagira jari johithone na tuthithagiria ni kenda tombe kumenya atiri we ni Murungu uturage iguru muno makiria manto jera tuthithagia itucuaga utethio kuma kimirungu ingi niki riu metho jetu jate kuona utethio kana wirigiro mbere metho jetu riu jate kuona mbere ria twitite tugacua utethio gintu kiria tukona metho jetu tugacua utethio na mathuganio jetu mathuganio jaria jatwikagia mauini mathuganio jaria jatwikagia magerioni Biblia riuga atiri mathuganio ja mwathani jethagwo jigituthuganiria ja mega na nikio kwana kiuga into biria biothe ombite bionthe nikenda biombe gututharima bionthe bitweke kitharimo na bia kumukumithia akauga atiri nonto bore thuganageria mwanadamu umami utuko owe uragirwa ni o mamaga ukaciorerwa no korerwa bururu ni unto bore bungi bwembereku endi mwathanire wo mamite endagirwa guthuganiretie endagirwa kimenya ngorwe kwiriringa atia akathugania unto bore bwembereku akamenya ngorweku kana kento kira ukuthugania na ngugeirie ciembereku akamenya njira iria witirite endi ariuga atia arenda twigwatithanie nawe na njira emwe ya kumumenya na gwetera njireni ciawe nikenda tombe kuetania nawe na mathuganio jetu jakarenje juritwe ni kirunduo mutheru to ni gukurukira tu mwathani gukurukira kirunduo mutheru toba gwetania na njira cietu gwetana na njira cia Murungu Biblia kauga bwega atiri njira cia mwathani iri iguru makiria njira cietu manto jara tuthithagia kana njira iria twetagira ndekuga kaire ni njira iria tukuona metho iria tukuthuganiria indi mwathani we ontuko ethagira nonto bobweru ontuko ethagira nonto bobweru iguru ri muturire jwetu ndikuria atiri ugwe manto jara wethagirwa na jori muturire ni jwakure wetaga atia ni wethagirwa nonto bobweru kwe mathuganio ja mega wethagirwa najo all the time kana rimwe riria twara mathina irio tugiaga kibaba tukamwera tukwenda ngwenda ndethie indi mawega jojura jejera jakwijira ukothe ukeorerwa ni njira iria mwathani akwendete witire na ndi kwira atiri ibwega kwimenya no menye jireku na nikenda njira ciaku imarire ni Biblia kauga bwega ati the Lord is my helper I will not be afraid Murungu niwe mudethia na ntioba gukira ukethirwa ngoro eku ni kumenya kwina Murungu uturage iguru muno makeria the most high God ura watobire obwerire kumenya atiri wenwe mugutetheria no tebweri ni gukira unto buriku kana buriku ariuga atia arienda twete tutigukira arienda tuthingate njira ciawe tutigukira na tukimenyaga atiri toi Murungu uri watobire ni uturage iguru muno makeria nie na mubango jumwega iguru ri muturire jwetu iguru ri manto jothe njara tuthithagia na nikenda ombe gwetana bautwe ndiuga atia Isaia riu akwaria mantoja njira na mathuganio ariuga bwega njira na mathuganio na into biere bitumaga mwanadamu ombe kwethirwa ari ome
ya Murungu kana ethirwa ri ndene ya Murungu. Na ndienda atia gwethirwo riome ne kwethirwo njira iri ikuthi kamanto jari ukuthithia mathuganio jaku mathithio jaku jarethirwa jari kinyume na ruteto rwa Mwathani. Indi ukethirwo ri ndene ne gwitikiria kirundu o mutheru agutongerie agutare bwitanie nawe akugwete njera uthikirite sauti yewe no thikirite ruteto rwa Mwathani. Biblia kauga bwega atiri ni mathuganio jaku rejetanite na Mwathani riu akethirwa ri akwina ngwe akethirwa imugutetheria no tiomba gukira manto jareko kana jareko ni tondu we ethagirwete aitanitie na bautwe na ndi ugwengwe ndomenya atiri muthikiria mutegeri wa Wero TV onto burio ni ante Murungu ni akwendete na ni uturage iguru muno makiria ni ukwije na maretwa jaku otore Isaia ugatire ati mindo biothe biria biombetwa bionde mete ibari miguru kana mikuri yonde imwathani umiombete na siombete na kaugatire into biothe bokona na metho ini siombete na ngaceta na maretwa na ndecitarete kuringana na namba ya interview Mwathani ucio ujemanto jau na no kumenya kire kibweri na kire gitibweri na kauga na gintu giothe abangite ikuumba gote ona kimwe kiurite kana gikauriria methone jawe kinyagwe Murungu ria wakombire atioba ikorirwe igwe withinene no tithinene Murungu ni akwize na kwija maretwa jaku jonde utukoma mete ni akwize muthenya witete ni agukumenya otore ugite bwega ati ni andikite maretwa jeto roene rwawe kana jarenewe uno ukuri jarenewe ni akwandikite atioba ikorirwe igwe to niwe mukumbi niwe urugamite nangwe niwe kumenya uri oitaga uitete winami magerio zeza ni akuona indi arienda atia wike wirigiro bwaku kiwe otu atweke mugutethia na atweke Murungu uri okarugama nagwe baka ugatire kande Isaia kenderia kugatire ati nyukumenya kanori waigua ati Murungu uri oturaga uri iguru muno Murungu wa Israeli no oturaga Kenya na Kenya na niwe Murungu wetu uri watobire uri ombete nthiguru yonthe o hanto honde uizende goro niwe wamiumbire na gutigintu na kimwe ati jihara gikaraga ugweri uri thina iri guthiururukite kana manto jara gucemania nazo jaga gwikira ogwa menya atiri Murungu uri kwa kumbire ni akwize lewe thinene lewe kogwerwene ni akwize na arienda atia wike wirigiro bwaku kiwe agacoka akauga atia atwe umwehethie mugutethia omwethie nuwe Murungu oku gote kumakania manto jaranje jaga na njira manto jaranje kukarekande ne family yeku ni tondu wakorumwa ni tondu amba joire sejete kwenu kana manto jaraja kumete njira na namba jakumete nyuma menya atere Murungu engwa ni okwize nombe gukweberia kirumi nombe gukweberia bajua nombe kweberia manto jonde jarajeka jaga jireni ciaku jate kubwira tondu ugite atiri wegoteria nogaga na goterio ombagwa ni urito uriku kana uriku morito ijejaga jama inge magede jakethwa jaritoi edi ariuga atia wegoteria kanoga akethirwa ria mwena bautwe agetania na bautwe na goterio we agatiganiria mtorio mwitikitie na mathuganio jaku jekeke Mwathani majira ciaku cimalere cietekiwe ki Mwathani wetanie nawe otore Jesu Kristo ugiria atiri ati we niwe njira niwe uma na niwe muoyo no ugukwira atiri o ugite niwe njira kunithinga mithingaterie gukurukira onokio otiuba kumenya na Murungu atioba gwetania nagwe otimenyete Murungu roturaga Kenya na Kenya kenda gukinyire igukurukira onokio buria bwideneku nibwa kwenda kanari endatia ngorwe ku munengera nikenda ombe gugwetekeria na nikenda mutorere jwaku jwethira mutorere jwa Kenya na Kenya jura jugatora ugagatire dena Kristo uria unda obonoketie dena Kristo mondeteri dena Kristo monokia kana uria obonoketie dena Kristo
uria undethagia rendi na mathina na rente na mathina no ngwataniro iria gatuma Murungu atwike Murungu oma dene ngorweku ni twitikirite mantu amainge marjara tuonaga na metho jecho ndi kuga kairi Mirungu ire twishuagira ya moga Mirungu ire twishuagira ya gweta kuonerwa mantu Mirungu ire twishuagira ya gweta gushotethio ki mwanadamu utiumba gugutethia tugeshongera tumirungu twetu tugekira nguone kana tugekira handbag ne tekuru bangi bageka merige neje ciao mirungu echo mbai gugutethia ni tondu kwina Murungu omwe Murungu ri oturaga Kenya na Kenya na noe Murungu wa Israeli uria wombire bionde gukurukira biugo bia kanwa kawe na ndukwena arua ndinda ukwira atire mutegeri wa Weru TV narua ikanyaga aku umenye kwena Murungu kwendete kwena Murungu gukuthuganiria kwena Murungu ri oturaga Kenya na Kenya Mirungu izigia kwiretera ati mienda na tenda kugia na ngwataniro na mtura wiciikirite ka Murungu kawe ka Murungu gatyo baiko mutethia na nyakuga bwega akauga atire ati we ni Murungu otiomba kuhotwa atiombeka atiombago ni manto jaraja tutonaga tukarita na tawana damu atiombwa ni manto jaria tukona jakiri jamarito we and right kanena uhoti bwa gutweberia manto jaria na nikenda gukurukira kiugo kiawe atuethie twae ana bawe turugame bwega na jirere yagirite na ndikwira uniki njira cia Mwathani ni ciama na mathuganio jawe ni jama sauti ya kana kajo kawe ni kama atwariria arienda tukare tanto betete na njiremwe bakimukiraga bakimumenyaga atongeretia na Baisiraeli nyaberiria kabera atiri butongeretie ingweda bumenye oni de Murungu wenu gabutongeria utuko na muthenya na ni maitu kwana bwega ndene Biblia orie batongeririe bwega na utuko akabatongoria na mwaki muthenya akabatongoria netu eturiria ria wega niria riuga atiri rikethura riri iguru rietu eturiria ria wega rikethura riri iguru ria mathuganio jetu eturiria ria wega tugetikiria ritutongerie njirende njira cietu igakara bwega na tukomba kuona Mwathani neturia wega ligatuma twitire njira-inde cia Mwathani ni tondu niwe Mwathani wetu na niwe twendete na ritwa ria Yesu Kristo ri okumwa na ingwenda gukwira atiri mutegeri wa Weru TV ante manto jara njothe Mwathani akwenda ariuga atiri wike wirigiro bwaku kiwe ni tondu niwe mugutethia niwe munene wa anene niwe Murungu uria uriguru ria mirungu ingi tigana na mirungu ya guicongera tigana na mirungu ya guicoira mutegere wengwa no kamona ukona maega jawe ukona mathithio jawe na ni tondu nyaugite atiri we utuba kumuwanania na gintu utuba kumuganania na mturiko kanoriko tukamuwanania na mirungu ya jesieto tukamuwanania na mirungu ria twina magira tukamuwanania na Murungu uriku kanoriko itorugame tumwitikie Murungu wetu wa Israeli uria watobira na mufano jwawe niwe Murungu wama nakarugama rima na rimututeteri na ndikwira atirengithiria ndikwira ati na untobwa kugia na wirigiro no menye njira ciaku irio thingataga itioba gutethia indi ugathingatia njira cia Murungu igagukinyithia moyo ni jwa Kenya na Kenya mathuganio jaku injakarage jatheri na jathera ukomba kugia na eturia wega rigakwarira na rigagutongeria na Yesu Kristo agagutethia turobede nere twara Yesu Kristo ibwega Mwathani itondo wa gutumenyithia ugwe niwe Murungu ri oturaga iguru muno ugwe watobire na mufano jwaku na nikenda tube kumariria njira cietu turenda mathuganio jetu na njira cietu igukumithagia rionthe na ndiromba atiri baba thanima mutegeri wa Weru TV umuonekanire kinjira ciawe uria wagite wirigiro umwikire wirigiro na uria ukwenda kumenya njira ciaku rutato rwaku ni rumwikire hinya itondu niwagirite magita jonthe na ni ritwa ria Yesu Kristo ndaromba na ndetikia na tuge twinthe amen na Yesu abutharime amwike manto amega ibwega.